Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Terang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan en. Mersodip mo kita asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami. Ketegu-tegu mo kami. Ibaga sentendim simbadia idi. Ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Ikan Roh Penghukuman. Bagai sinidok lapihan simbadia. Imo si tersurat di Jeremia bindu 25 ayat 30 soh ayat 38. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 38 kan si mendok. Bagi singa karuar ibas liang nanai, bagi di mamo Jehovah karuar lako menghukum bangsana. Kini tenggem geraha bak pungur Jehovah, enggo mengubah nagari endah, gabe padang gurun. Ale dengan sada kepercayaan. Bayangkan sada lembelen. Lembelenan tertahan tambak. Tambaki boy menahan lembelen, tapi mula dak menerus mendapat tekanan. O dalot ki pekade mende, ujung nalai i pol. Janah menghancurkan kade sini belusna. Bagaimana? Tuhan go sabar pesengetkan bangsona lako mertobat. Tapi mula peringatan i tong ilausi deket tong mengulakan dosa. Ujung narohmo lagani Tuhan. Bagai tambak simpustak nai sioda boyne tertahan. Jeremia bindu 25 ayat 30 soh 38 imo punca sinidokan tersenget penghukuman Tuhan mendahi bangsa Israel dekat bangso-bangso si debat. Ibas ayat 38 Jeremia menggambarkan Tuhan bagai singa si menadingkan asarna. Tuhan si dom keleng ate dekat kesobaran bagan dari kenah mertindak gabe hakim si tegas. Iya odane menahan lagana kumerna jelmai dak menerus mengelausi peringatan nah. Kumernakan penghukuman nayan. Gabe kehancuran mikarinana. Kata ni Tuhan si Darien. Mengingatkan kita asa ulang menalah gunakan kesobaran Tuhan. Si tuna Tuhan memerembui kesempatan lako mertobat. Kita idilo lako menghargai genep tiki pertobatan sini bereken Tuhan. Penghukuman imo punca pemain Tuhan. Nggo kesa dai pesenget dekat idilo lako mertobat. Kumernane ulang mo pejegel ukur. Take mo ngelu ibas penguen jana sibukai mo ukur ta mi perintah ni Tuhan. Mersodip mo kita. Nggo kujalo kami katami o Tuhan. Percaya ngo kami midah keleng deket kesabaranmu. Dak ku uwe kami ngo katamu. Berikan mo kami gegoh mengulakan sah. Liasate mo Tuhan. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkitekan i kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana, juan jua mau bantah. Shalom.